ithi incwadi yeRevelation, ngiyawazi amandla akho, ngiyakwazi ulimele, ngiyakwazi awukho right, but vuka ke ulungise lokho kusele ngoba hlezi kufe nako. Ndiyakwazi uacting ngathi right ebantwini, ndiyakwazi abantu mabebheke izithombe zakho zeFacebook nezo WhatsApp bawisha uba nguwe. Ndiyakwazi impahla ozigqokile uzibolekile, ndiyawazi impilo oyiphilayo yifake, ndiyakwazi bakulimazile, ndiyakwazi abantu bakuphoxile, ndiyakwazi abantu awusabathembi. Ithe kugcineni vuka ke ulungise okuseleyo hlezi kufe nako. That simple say hlukana nezinto ezikulahlekele naka lezi ezisekhona manje. Hlukana nalantu busitshela abantu abakushiya uphansi nakana naba basenawo uphansi. Hlukana nabantu abakubetrayile, thanda abantu basenawo. Masibambe le part, ungakulinge unaka abantu abakushiya bangakulahlekiseli ngabantu abasekhona. Ndiyakwazi ulimele, ndiyakwazi uphoxakele, ndiyakwazi abantu abasawathembi, but ivuka ke ulungise okuseleyo hlezi kufe nako. Ndiyakwazi utata